Kapitan Inteng! Ang kangil, masabat ta ni Tata Badao. Ay, nasaya at may. Ini. Apa alas-las ang tinday ta pantalon mo ang kangil? Ipakitakin ko na tikilalay ko iti karate. Ha? Uray ni Tata Badao. Lis-lasan na matanti slip tibado na aw. Ay, labanan. Ha? Sige! Umasidag ka at dalugan ka! Sikat na umasidag takugtaran ka. Ha? Aglaban kayo talaga? Aglisi ka di tagwara, no di mo kaya tamayraman ka! Talagang aglaban kayo? Taran ka, kastoy me! Anay ko. Saan ba't tinatamaan? Anay ka. Kapaya sikat tinatamaan. Siyak matikinog tara. Dalay na kayo maglisi! Anay ka. Siyak matinumanog. Tawas! Anay ka. Siyak tinatanog mau. Tatabataw ng anay. Kwarog! Si kamot yung tinatanog ka! Nakalisya! Agore ka man. Tama minsan pa yatanugan ka! Sab! Hustayon! Siyak tumad lang. Timatamaan. Apay ngay, Chib. Tanda mo, black eye mo. Nadanog nak ni Tata Badao. Apay ngay, palubos mo, dinanog na ka. Nakugtaran nakmat ni Uncle Kao. Ni apay ngay? Agap apa da. Idi kugtaran ni Uncle ko ni Tata Badao. Naglisi ni Tata Badao. Moyat, kasla aksyon, Kait, idi kwan? Siyak tinakugtaran ni Uncle Kao. Ay, nagsakitan ngay. Aguray ka tayo tuloy Kao. Ay, adapay tuloy na. Idi ni Tata Badong matidimanaw. Naglisimot ni Uncle Kao. Si ka man ang tinatamaan. Kasta nga raw. Isumot lang na black ayan ka, Chip. Kasi ka mo na iramraman ka iti panagapad na tatabadong kun kapitan. Diyak mo agap apa dagayam. Ay, wala nga raw. Sigud mo't singid ang agayam. Diyak nga raw tinairamraman. Hindi siya, diyak kaya ti mairaman. Agpudno ka man, Inteng. Anya ti inaramid yu kan ni Kwarog. Impunok lang arodan kan kadamin. Kita man tinamay anyo kan Kwana? Nalaing nga ang maglisi. Basol ko aya. Nalaing mo't nga aglisi ni Paripadong. Masapul aya nga kinugtar kan agdinanog kayaw. Ay, isutim mo na. Benay ba amlat takuman Di baga na atakrotak. Imbag kumamet, no saan yung nga inraman ni Kwarog? Kwarog? Abay, antay. Nagsakit pa ilang dahito kinugtaran da. Kanda ito yung black eye kao. Nangag mo? Ay, kwa. Igatangan ka iti agas mo, Kwarog. Agas lang. Nagarot ti kayat mo, kay. Damagang pala may igatangam iti meriendaon na Una, tapno mabiita ka maimbagan. Imbagak lang arud kan. Ice cream kin soft drink ti kayat kao. Nagadumot tinday ta. Sana ka maimbagan no di ta kigatangan. Basol mo, Inteng. Iso agastusam ni Kwarog. Amin akayat na, gatangam. Ay, mangiramraman kayong tumat ngamin. Pasada kan, Chip. Kita ma, nimisit pa ilang dito yung matak na danaw. Kalimtag pa ilang dito kinugtaran ni Uncle Kao. Pagpasadaan na kitdain. Anyang arog nga teramidem, Chip? Hindi agad ida. Si kama mo ti madanaw kan makugtaran. Ay, nagswerte ka mo tayo. Amaw, inggatangan nak ni Uncle ko iti merindak. Kanadua ka na. May Saan mo tan anasakit dito yung nadanaw kan nakugtaran. Ay? Ang bayamlat ta. Gapo iti inaramid yo kindi kapitan. Ni Kwarog tinagsagaba. Apay ni Kwarog? Di mo amaw, anak ka idaging gaita. Tanya ko matibasol ko dita. Dinanaw kan kinugtaran nyo kin ni kapitan. Naglunak ang nadanog ko, ngamjakin gagara. Naglisi ngamin ni Parinteng. Naglisay. Ngam apay ngamin amasapul nga aglaban kayo kin ni kapitan. Kagurgurak nga rod da Parinteng. Ala,
Ingkaikan iti agas ni Kwaraw. Makamumot ni pare intingan ah. Na! Ay, kaasimat piman ni Kwaraw. Basol mo't lang ni pare inting. Kunamlan asino nga gintuturad. Aglisimot gayam no danugan. Kahit kumusta nga ni Kwarog, Maray? Ay, dayjay, agid-id da pay laeng. Umay ko nga ron igatangan iti kayat na kanan. Ay, no apay nga minanaskan nga aglaban da kapitan kan kabadong ah. Wen nga ron ah. Ay, anyayat yung may mugatangan na para kan ni Kwarog. Inlista na kat ti kayat na. Basaan mo na ta isaganak. Jak unay maawatan. Adamot na kanayon dito'y krispap. Krispap? Wen Maray. 5 krispap. Kento'y maikadwa nga inlista na. Kindimay. Na, pang ubing mo dagitayin surat na. Wen Maray. Ay, kasta ti kayat na ita. Anya pay? Tinapay kanupay nga adda palaman na. Ala, sapay ko mga raw tagimbagan ni Kwaraw. Rumwar ka manan, Badong. Italang matarumwarak. Masabat mun tumanon ni Kapitan. Aglaban kayon tumanon. Sigurado at adinak masagid. Kay, anya teramidam. Ay, kat lumabanak ah. No kumangamen taagkapya kayo. Ay, awan ti kapya-kapya kanyak. Narigat ti adda kalablaban na si Kabadaw. Ay, sana ka mabuting kinkwana. No day tati kayat mo ngay baga. Ay, amukmat kahit asaan ka mabutan. Ha! Siyak ni Badong! Natured kan malalaki kan napigsa! San pa imot ka na makapagronda ni Chip Kwaraw, kagawan? Ay, wan nga rod ka na nakapsot pay laeng. Kuna na lang da ito'y atap na dalibre a merienda na. Ha? Sumay. Din samot tatabadong di magbag na. Kita nyo na Ni, wun, iso. Basta kastapan nagna, iso. Naglastog mo na magbag na. Kasta na mata talaga. Nene, agsabat dan ka ni Kapitan. Ay sos, huwag agpaisaw. Ay, agbuya ta kagawan. Kitain taman no niya ti mapasamak. Agdinanog dan saan? Nag-aksyonan ni tatabadaw. Ni Kapitan, kasla kumugtar mateng. Ay, nagmayatin na buyain. Ay, di mo buyaan. Apay ngay ko nagmayat. Ingka kaanawa ni Dan. Siyak ta ganawa? Kuwa na, tanod ka nga raw. Trabaho yung taganawa. Ay, buong kaya. Ingka na. Ay, wag, kagawan. Ay, di nakman kita-kita nakasta. Ah, Di nakman kusi-kusilapan nakasta. Tasak ti Kapitan. ure man si kati kapitan. Kagurgura ka nga raw. Ay, kasta. Oh, Anay ko! Anay! apay gagan anday ka? Anay! Sakmat din akong taram, Kapitan. Katawa ka ba? Pari ba? Nakakatawa. May salaing ti kahit asawan day ta. Di mo amo ti kumugtar. Ay, Nga, di ka man agsasaw iti kasta. Dayto'y danog ko aparakin ka. Sigurado di mo malisyan. anay ko! Anay! Ha? Ay, Nay! anay! Apa si ka tinadanog ka? Nalisyak pare. Ha? Ay, anay ko! Isak tinadanog kang kinakugtaran niyo. Ay! Anay! Baso dayto'y ni parenteng. Kung namlan na sino nga gintutured. Nakrupot gayam. Aw, apay ngay may ka dito'y ayan ka. Nagpadatamot iti na pagtangchay. Ha? Nadanog ka nakugtaran ka, Mike? Wain, gapo ka da Kapitan ka ni tatabadaw. Nasakay? Nasakita Apay, sana nasakit kan ka iday. Anya lang mo't nga ti danog ni tata ba daw? Kasla danog ti babae. Aya, Kanti kugtar ni Uncle Kaw. Kasla kugtar ti rabbit. ay bungaya man niya. Ang mayat.
Agin sa sakit ka, may. Tapno maikan ka iti kayat mau. Kasken ka, may, Chayp nga agin sa sakit. Una, Ay. tamaw. Limok megak, gapatan nakaida kan mga anak lang. Hindi ka pa'y nagrunrunda. Katwain! Mayat Wingag paisaw. Kasapulak dag-practice. Taapay, Kapitan. Ay, kimapsutan ti panagkugtar ko. Nalangak ba't ide? Gagangay na at lumakay ka ngarudan. Ay, tinasayat nga main. Isardang yon ka ni kabadong taglaban. Ay, saan? Aglaban kami. Amume, naturod kayo adwa. Ewan ba't? Naturturod ka. Awan, ano kasta nga awan nagpaatiw kada kayo? Isu at agpakumbaba. Saan asya? Ay, awanan ti agrunda maray. Ay, talaga nga awanan tanakaidgamot ng dagiti dwa at hanod. Sapay mapanak ko maijay ilay. Taapay. Mapan ko man kano igatangan ni badung ko iti agas na. Nasakit kano ti bagbagi na. Aguyag matan kan agbara. Ay, sos. Anya day tangay, maray. Ay, iso anas kan amasigaw, maray. Ay, agpaili ako mamutlaeng. Taniinteng, simro matirayuma na. Aya, no kasta, agpadadakin ni badung kaw. Ay, win maray, agsakit dan adwa. Ay kat mapanta igatangan idaa, iti agas da. Sige nga rod, maray. Si damat no baybay anta ida. Anday ko. Jak samutin may bagan. Agtal na ka man. Apay kumaasaan ka nga agimbag. Nasakit nga ron ti sakak. Ay, dusa daytan ken ka. Nagkuna nga min akog daram ti kumpare. Naglastog nga. Dayta. Puro sakit tinakam kan panagibalos ti adda dita panunot mo. Kasla pimipia may ti sakit na nagtanak. Makita? Ang no kumugtarak. Anay, nasakit Amom itan no anya ti rombang aliklikam inteng. Ah, Maiparit kan ka ti agungan. Naimbagan ka ng kail. uwi na. Agpakadwakan ka mapan iji barangay haul. Intang arudain. Awitem tayong pabalon ni Antip Kanyak. Day talaga yam. Sika ngay, naimbagan kan. Unang kail. Angam na pangasiyo tasan kayo nga aglaban kini tata badaong. Tapno sa anak manan na may raman. Nakaadayo tagaya man pa na. Apay aya. Nalipatak di sa rukod ko. Hindi mo ko na napagsublian na kay di balayaw. Nabanuga ka. Kita di masabat na. Timot kalaban ka. Hindi tata badaong ang kail. Nasa padyak makakuntar. Sika man ti kumugtar para kanyak. Ay, nagababada ito isa kang kail. Sana dumanahon. Ay, awanin na. Abakin na tanday ta apari ba daw? Tata badaong. Sumuko kami kini Uncle Kao. Saan kami lumaban? Sino aya tinagko na lumabanak? Saan ka dumanaw? Saan? Kagap-gapok lang iti sa kay Kwaraw. Kahit nasaya at mat at nagsasabat tayo. Pare. Uncle ka na. Apay paray. Amok akasapulam ti sarukod. Alam dito asarukod ko. Jak pa ilaang mausar ita. Ay, alhamon ang kail. Tapno daw saram. Sige. Ay, agyaman nakpare. Kunak no danugan nakmanin. Ay na, Kapitan Kentata Badong. Imbes nga aglaban kayo, nasaysaya at no agtinunos kayo. Takas ta tinasaya at ngagkabaranggayan. Ala sige, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.